Ndzawini. Ndzawutile ndzi ri ndzawini. Ndzawutile mina n'wamlambya. N'wamanyela ndleleni ndzi tshembe nkani. Ndzi n'wamasiya rigovi leri govi la vurhena. Wa hemba mbopho u ta va mitile risema ra mina. Ndzi n'wayingo yi koma. Aye, my baba Jarukla Danona Shiti, oh, Imanima Amgalaka, the channel that matters. The channel that matters the most. Oh, Hamokwata, Walawa, oh, love it. It doesn't go Imanima Amgalaka, the only channel that matters to watch. I was on Ruby's Chef channel. I'm enjoying the content. They just put the very first video, and I was like, yeah, please check them out. I'll even put the link in the description just for you to check it out. If I forget to check it out, just search Rubbish Chef. So it's like Rubbish Chef, but they deal with cooking stuff that deal with cooking. I wonder why do you call it rubbish? But I think it's a good name for why would I want to see a rubbish chef? Like, what the fuck is that? But just support them and let's see what they have for us. If bad nonsense, then they will tamper along the way. But let's show them some support. The fuck link in like our description, and then check it out if you're interested in it. And thank you so much for that. Nilaba hi kuna swin'wana nga tshama ndzi vulavula swo biha hi ngwadla mali ku nga donation. And un'wana tshame na DJ Mfundisi kwala ta faka video nxako at the end of the video. I want to take this opportunity ni kombela ku rivaleriwa ka donation na vanhu van'wana lava a swi va khumbini swilo leswi swi nga humelela leswi ni nga swi vula hi donation the video until time because I'm taking for the responsibility of that. So ni vone donation a humelela hi madimoni kerekeni yin'wanyana ma so ni fika ni realize kahle kahle man a xo va ngwadla mali donation ko va an actor like just like Wufumani and everyone. So I think fanele hi ri va nkoka ku masiku lama hina va hina vanhu vo actor a tikerekeni vanhu vo tlanga switori va endlaka va humelela hi madimoni xi rhandza ku actor na ku rhandza attention and munhu a rhandza attention swi n'wi tisela mali ma vo. So I think donation is that type of a person. Yeah, I can't call him a pastor. Mona mfundisi wa kumbela madimoni tshama swi vona ku ri ku mfundisi na madimoni swi va loko a ku khongelela wo ku chela madimoni a nga ha ri ku khongeleleni musi. Yeah, so that's my simple opinion. I just wanted to say that because I saw the video a karhi humela hi madimoni na mina vanhu swi vona swa ku hi laha ku na problem leyikulu ngopfu. So vanhu vo fana va donation I vanhu va ku va look acting man. Like if you can check even his TikTok videos, you can tell this one is an entertainer. It's entertaining your emotions. Like when so he's an entertainer. So I think just take him out from the pastor thing and then donation and entertainer. Simple as that. It's a musician. It's a preacher. Can't take it away from me. I need to so mara out of everything. Just take that guy as a clown and an actor. That's what he is. That's what he's good at. That's what he does best. nirimisava hinkwayo ya n'wi tiva hi vito la Yesu hi vito la Yesu vanhu lava yena va humelela male in the name of Jesus la yimaka kona madimoni ma acha hi yimbelela mahuma madimoni laha ta yimbelela kona lava yingiselaka va ta teka va herisiwa vona in the name of Jesus. Utlhabole semoyeng utlhabole
lava misava hinkwayo yi swi vona. Lava lava nga ta vulavula a va vulavuli, lava nga ta ku lumbeta va ku ri hayi u na swilo, lava va swi vona ku ri a wu na swilo, wo va na xilo ku nga xikwembu xa matluka hinkwawo. Xilo xin'we ntsena i rito ra Xikwembu u nga ta va u ri na xona. Misava hinkwayo na voti welele ku Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Famba humelela mwana. Amen.